Uthiete na mbere na kwirorera tafarira ya Kiratha ino ni ndereti ya Cararuku no turathie nayo na mbere tu haha twina bwana Eric wa Njohi kwao ni kuria mwena wa Murang'a ino ejugire kwanyu ni kigumo na ndikuona kwanyu tare kigumo kwanyu ni mathioya. Yes, thank you very much. Paul muno ni ndwa gugutwara kundu kungi riu ri turareria horo wegie andu aria mararutira wira kundu kungi maki governor wa Nairobi Michael Mbuvi Sonko ni arathamire Nairobi arathie kuria Machakos kou ni kuore rutagira wira aratwarira ofisi yake kou ni kuara holdera kana ni kuara arakorwo ena micemanio ya cabinet ni tondu ni aretigira muno muturira wake akauga muturira wake wi hatikaini he mundu urenda kumuraga na agakorwo akururitie muno ritwa ria Karanja Kibisho uria akoragwo ariwe PS thini wa ministry kana akoragwo PS kuria office of the president akauga Karanja Kibisho ni araticira muturira wake na nikio athiete kwihitha kuria mwena wa Machakos kiuria ni atiriri ino ni tactic ya kweheria tondu ino ni tactic ya kweheria attention kuma kuri wira uria uraga kurutika thini wa Nairobi kana ino ni tactic njeru ya kuga no ndute wira odi anywhere to nginya ngorwo ndi guku mucie wa Nairobi uguo niguo turenda kwariria twina bwana wa Njohi Sonko ararutira wira Machakos kilomita 70 kuma kuria mucie wake Mua kilomita 70 kuma county area akoragwo representete undu ucio ni kuona ta wagiriire ka ni sawa nie kurigana uria nyonete uhoro ucio ni ati ti wira ararutira Machakos ni wikara araikara Machakos tao ni koko wake ni tuwe wira ndurutagirwo nyumba na ni undu amagegania muno tonete uria acokete kwi behave diko ici cihitukite akaba kuga ati ni acagura mundu deputy governor nigetha oke kurwa na cartels uguo niwe arauga ati ni cartels mundu uyu aroka kurwa nao uguo ni kuga ati we mwenyewe ndaihota wira ucio ni arafatara mundu ungi oke arute wira wake twamucaguraga niki kimenyu toire twamucaguraga niki acaguragwo niki kugikorwo riu ati wira wake ndangihota kuruta no nginya agietha mundu oke arute wira ucio wake no amenya hau hati na kihoto no riu haha naho we bwana wa Njohi ri hatire handu description ya wira wa governor ikoragwo yugite ni kuhurana na cartels kuguo tutingiuga ucio ni wira wake no na utaria ndauga ri gutire kimenyu toire mahitia make makuga ni ekwenda muteithiriria na nikio magikoragwo na deputy ri no na county assembly ni muhete ultimatum ikamwira either acagure deputy kana inukeri mahitia make makuga ni ekwenda mundu wa kumuteithiriria wira ucio wa kuhurana na cartels ni uriku nigukwira wira ucio ni uriku kuratuika atiriri ati ndarahota kuruta wira ndahota wika undu tondu wa cartels cartels ni mo maramugiriria wika undu riu ni arafatara mundu ungi oke ahurane nao what nonsense is that kugikorwo acagurirwo governor arute wira korwo kwi mundu aramugiria kuruta wira ni afatire ku deal na uhoro ucio decisively kugikorwo ni uhoro wa mundu ati guka gutishira mundu ungi ni athie borithi a report uhoro ucio borithi na arumirire kuona ati the appropriate action has been taken kugikorwo ni mundu aroka gukwenda ndungiingira ofici ni take the appropriate action ko make sure the office no aigire na arute wira wake no ndangikara thi ati uge atiriri barabara itirakwo tondu wa cartels takataka iyo na office tondu wa cartels riu mahuka riu mayoire kundu guothe tondu wa cartels it's nonsense ni wira wake aremetwo ni kuruta na gutiri mundu agioka amurutire wira wake how no way agioka aheane direction na no amenya riu the most puzzling thing ni atiriri we mwenyewe tiwe arathi kurokota garbage ena andu me under him ahete wira ucio wenda kunjira ndagiota kuma manage andu acio maramurutira wira korwo ni CEC kana ma director kana whoever it is officers wenda kunjira onio maregete guthi kuwikati kwa takataka iyo kana ni governance elemental nayo ni management elemental kwa team yake akauga atiriri kumane na umuthi wira uyu ni ndienda gukorwo receive daily reports cia garbage collection farafara ni ndienda kumenya ni farafara cigana thuku na plan iria mwinayo guthondeka farafara within the next 2 weeks farafara ciothe cikorwo cithondeketwo
tado besha ciho budgetary allocation enayo na gitumi kia Nairobi gukorwo in the condition that it is in right now tutioe not especially under his leadership. Kiuria haha nakio hena ngucanio nene muno gatagati ka county government ya Nairobi na national government. Tondu kuronekana ta national government raingirira muno wira wa Sonko na ni ukuona he hindi iria mathiaga kuhanda miti hari uguo Moi Forces Academy. Ndiu kana weroreire clip yo mari hari mutongoria wa bururi hari deputy wa Keruto hari na minister wa maundu maria maturigiceirie Keriako Tobiko na hari na governor Sonko. Program ikauga atiriri Sonko arie ete Keriako Tobiko ete DP ni ukuona protocol uria koragwo githie DP nake I invite president nigetha arie arugwo ni Keriako Tobiko akirugama akiuga ehe kuandamaini guku murathie na mbere na kuandamaini guguthirira haha tondu gutire hindi mutongoria wa bururi ari arauga ni twa disband county ya Nairobi. Wacoka wathikiriria maundu maria marathie na mbere guku county ino ri ukaigua atiriri KDF na NYS nio mararogota barabara Nairobi. Sonko akirire muthenya umwe agekora kiria ni ikiritwo rami tombo ya street ni ikiritwo rami ira macaria wa CS wa ukui na kiarauga turithondekaga barabara ciothe tugacoka tugatukũrania ni barabara yao iriku. Ni ukuona ta national government thini wa kuruta kugeria guthondeka Nairobi na maundu maria marathie na mbere na kugeria kumirutithia wira na njira iria yagirire ni ukuona tera ingirira wira wa Sonko ne kauna watho nigo kwera undu umwe buru ti undu umwe ni maundu maigana ona undu wa mbere Sonko agithie gucagurwo guti handu augire aracagurwo ni thathi ageithanagie kana aragie haria president ari augire ni ngudenda kumurutira wira andu a Nairobi. Koguo cina niganzi icio ciake cia kugaga ati no nginya angiaria kana age kwaria it's neither here nor there tikio gitumi giake ya gucagurwo ni afatie kuruta wira uria aheirwo arute national government nayo igoka ikauga atiriri Nairobi is the heartbeat of this country na maundu maria mothe tari ona ageni magiuka mokagira Nairobi maundu maingi magikika mekagira guku Nairobi national government makona tugirekerere Nairobi eno itedo gutiri undu urekekai ni guthukagia fiu we warora ati nyumba yaku igithuka nando mutu wako wa wira ni arega kuruta wira wota kurugama uge ati riu reke nyumba ithuke na nyumba ni yaku ntendo mutu wako wa wira ndararuta wira nduitikira mundu ekaga atia oka akauga he oko ndenda kuruta wira reke nyambe gitire haha hatigathuke makiria shoke deal na riu horo uyu wa mundu ati arega kuruta wira Sonko ni afatire kuhingura maitho amenya atiriri ndacagurirwo nigetha arutage wira wa national government kana ambiririo kurua kana national government acagurirwo nigetha aheane wira wa governor wa Nairobi. Hau niho focus yake ifatire gukorwo ikiri kugaga atiriu national government ni ramuhura kandi ramuhura kana mena ki kana ucio ni uhoro wao personal ni uhoro wao ithu thikwenda kumenya ithu tutikwenda kumenya kuria mamenya ni ire kuria menda ni ire kana makihitadiria ucio ni uhoro wao ithu twenda kumenya tiriri in your official capacity niki utwikeire ni twagucagurire into kunegeria mandate no niki utwikeire nikio neki kiriko wina kio ya utonia atiriu kuma haha ni turathi na bena kiria ni turathi na bena gwaka kiria Nairobi eno arari na thigari 26 aria maramurumagirira aria maramugitagira arutite ku kuringana na uria kurakirikana nio ahetwo ni thirikari kana agagithia ke o kuria maumire ri ai na thigari 26 aria maramugitagira thigari icio ciothe ira reducewo kana iranyihanyihio iratigario thigari 5 mutumia wake ni ara complain ta muno ndio kana hihi no onete kaundu kau a complain akauga ona muthuri wako na njiriga kumuona Friday ni turaigua twina guoya muno tondu na tutire na security nake Sonko akauga ona nikio acokete kuria Machakos nigetha arutagire wira mucii tondu ndiraigua secure hena guoya wake ungukorwo umite ku ndakuria kiuria wanjira ati ai na thigari arutite ku ndungicokia kiuria kiu kuria marutanire ucio ni uhoro wao tutirenda kumenya ithe turenda kumenya official position yake kugikorwo kwi mundu okete kumutishira maisha ni athite kwiyandikithia statement for ithi ni arumireire uhoro ucio kuhakikisha that appropriate action has been taken ti uka gutwira ati riu wi ni ndiatishira maisha ona wira ndikiruta ungika uguo umuthi burui rucio no ukorwo ina wira aca
koguo ni atige gutuhenereria na maundu matari maho ni tondu uria araria ona gutishirwo kuu kuronekana kwi imaginary tondu kuronekana ta ena kindu gitagwo imaginary enemies ageciria ati andu aya no makorwo makijaria handu na andu acio na most probably matina bata nake o me wira-ini wao makiruta kuhakikisha ni mara deliver uria mafate gukorwo makideliver wira-ini wao koguo nake ni afate gukorwo agifocus atigae na side shows ici cia no aramucaria no atara gukumucaria abere andu a Nairobi niguo njikite no niguo ndireka na ambe atariria andu a Nairobi atiriri barabara ici agioka kuerera Nairobi ciarĩ njake na ciarĩ njega management ya Nairobi yarĩ better atokite kugigituika ati ndironire episode ira haha kiria Serena ati gitwarithia ngari mundu agoka the next car hari andi ngari yo next mundu agoka from nowhere akambia kuhura gicicio higura na mundu shakara ya kuhigura na kambia kugutha biu ahigure no kono ni wici how niho Nairobi kinyite surely it is totally wrong na ndo kuhuragwo ngeta na andu kuhuragwo ngeta undu kuma hindi ria Kibaki aingirire maragucaria na andu ni kuiyo maraiwo Nairobi ndugithie wi wiki mwihoko witu wiha mwihoko witu number 1 wi kwi mwathani tukaire Jehova ndio haria tukijite no Jehova ngituruta wakeri to hope ati riu munene wa bururi His Excellency Uhuru ni agukari ku deal na uhoro uyu wa Nairobi management ya Nairobi ni tondu ni tuwi mari arata kana koti arata at least in the public domain ni amu campaign tutiere tumucagure gitumire ugia kwa kumusupport riu o niyo moi na kugikorwo yo new direction ma decide go take reke magitire Nairobi eno na ri gukorwo kwina progress irrespective of their differences tutigenda kuingirira maundu mao ma personal no officially reke tuone Nairobi ige progress na tuhote kuhingia maundu maria kioneki kiria twaye nakio kia Nairobi aya thank you muno asante bora ni ndu wa guikarania na ithui ona we mwiroreri gucokeria ngatho muno ni ndu wa gukorwo wi hamwe na ithui tuthie na mbere na gukorwo ndereti ici no igukorwo igithie na mbere ndereti ya Nairobi Sonko ndari aracoka Nairobi ario mafichoni kuria gwake thiini wa muci wa Mua thiini wa county ya Machakos ngaigua kuri andu maugite kana tugiki uguo tucenjanirio na mundu utaretigira guka Nairobi mundu ugwitwo Governor Alfred Mutua ithu tureherwo Mutua guku nake mundu ugwitwo Sonko agitwarwo kuria thiini wa county ya Machakos ngagucokeria ngatho muno ni ndu wa gutuhe mathaa maku na meciria maku ona gutuhurira thimu na gutwandikira message nyambe ngutige kuria ndunyu umenye gukorwo kigura mboco atia kana hihi ni gukorwo gicigira ucitware kuria kwa NYS